Hörmətli dostlar, biz indi Kamil Bah белән Фирзара иҗат иткән җырны бүләк итәсебез килә сезгә. Барыгызга саулык, сәламәтлек теләп, эй Ходаем, саулык сорыйм синнән дип аталар. Бүләк иттеңіз сынау итеп, дұрыс итеп яшәп болармы? Қойған мақсатларым үтәлерме? Сыңлап өкінергә қалырмы? Ey Xudoyim, sağlık sırrım sinden, Olardan kuvar şapkın, ömür birsen Rabbim sağlıkla bir, şirli kişi susuz üstengün. Ey Xudoyim, sağlık sırrım sinden, Olardan kuvar şapkın, ömür bilsen Rabbim sağlıkta kız üskengün. Şimdi bakalım, size geçelim bu